Ćao svima, evo nas u još jednom klipu, u još jednom Camel BTC klipu, pa da vidimo šta je to novo, koliko se zarađuje i malo sam se, da kažem, edukovao o sajtu, pa mogu malo više da vam objasnim ono što sam do sad saznao. Video sam, znači imam neke Discord grupe, video sam da neki imaju čak po 70 radnika, tako da zarađuju baš dosta, mislim, baš dosta u resursima. Sad niko neće da pokaže koliko tačno zarađuje ovog novca, to jest koliko zarađuje u Bitcoinu. Uglavnom, izaći vam prošli klip da vidite kako da počnete da zaradite na novom sajtu i imat ćete link, znači, u opisu klipa, tako da registrujete se pa da počnete zaradu na novom sajtu za zaradu. Kao što sam rekao i u prošlom klipu, ja sam bio malo skeptičan na početku, zato što, mislim, odakle ovaj sajt ima zaradu, ali eto, ajde, ima sajt zaradu od ovih nekih sitnih reklama, a s druge strane ne nudi vam sajt kule i gradove, znači ne možete ovdje da zaradite sad milione, tako da gde god vidite neku, znači, zaradu ogromnu, nešto mnogo da se zarađuje i to, bežite od toga, znači od toga nema ništa, to je neka prevara. Mada, manje više i oni pokušavaju da vas privuku ovo kao 3160 dolara. Zapravo to nije 3160 dolara. Kada odemo na withdraw opciju, vidjet ćemo da je to zapravo 110 satoshija. Sad, to nije mnogo, a nije ni manje više malo. Šta mi ovdje radimo? Šta radimo? Znači, mi ovdje skupljamo ove resurse i te resurse prodajemo nekome u marketu. Mislim, ne čoveku, nego eto, to vama izlaze ove reklame, tako da bilo bi lepo da isključujem adblocker. Znači, ja na svim ovim sajtovima za zaradu isključujem adblocker. Onda odemo na market i kliknemo na deliver i, znači, za koliko? Za 20 minuta dobit ću 255 ovih njihovih para. Sad, još jedan način pasivne zarade, to sam vam objasnio šta je, to je barn, štala. Znači, odete u barn, naravno morate imati određenu količinu zlata, odete u barn i u market, da li beše market, jeste. I kupite, znači, ovdje za gold neku životinju. Ja sam kupio magarca, znači taj magarac mi daje 5 ovih dolara in-game valute po satu. Ja sam izračunao, sad mora biti izračunam opet, zaboravio sam. Morat ću da izračunam opet, to sam zaboravio, na primjer. Koliko beše, sad ću da izračunam to brzo baš. Koliko beše je, koliko vam treba za jedan satoshi ovih, da li beše 27, sad ću da vidim baš. To ću brzo da izračunam, znači 3160 se jednostavno podeli sa 110, 28,7. Aj možda računamo i 29. Znači 29 in-game valute vam treba za jedan satoshi, eto. Znači, ovih dolara in-game vam treba malo manje od 29 za jedan satoshi. Tako da, eto, da znate kolika je zarada, nema laži, nema prevare. Na primjer, objašnjavao sam, ja mislim, u prošlom klipu što se tiče ovog pula, znači kada ovo ode na nulu, više ne možete tražiti gold tu i onda morate prebaciti, znači, neke od radnika na minus, znači prvo odete na minus ovdje pa na plus tu, da prebacite radnike ovdje kako bi oni popravili ovaj pool za kopanje golda, da biste mogli da nastavite da kopate gold. Mislim, gold vam je, ajde kažem, jedna od osnovnih valuta, tako da golda morate da imate. Ja sad trenutno skupljam 10.000 golda kako bi kupio steel construction, kako bi i čelik mogao da prodajem i kako bi povećao, zaradu ovdje. Verovatno se mnogo više plaća u marketu kada imate i čelik gde prodajete, nego samo kamenje, drva i gold. Znači, imamo kasnije posle i rok. Sad, gras, zaboravio sam šta je beše gras. Imamo ovdje
pomoć, da vidimo šta je beše gras, samo da vidim. Explorative will give you extra rewards, material sold or games, da. Ali šta je gras? Gras... Nema za gras ništa, ali ima, na primjer, zanimljive stvari u vezi ovih nekih životinjica. Pošto, naravno, nije, znači, besplatno, vi kada kupite donkija, to jest magarca, on ima neki health, mislim da je ovo jedno srce jedan dan, tako da morate imati hranu kako biste ga hranili, kako ne bi umro. Ako umre, sve ove nagrade u ovim dolarima, to jest u ovoj in-game valuti koje niste claimovali, vam odlaze, tako da morate kliknuti na claim kako bi to prešlo na vašu zaradu i kako bi bilo 100% sigurno. Sad, ako magarac umre, vi ne dobijete ništa, to jest sav ovaj available reward morate da pokupite. Znači, ako magarac umre, ne dobijete ništa, ta nagrada vam propada. Da magarac ne bi umro, ili možete kupiti ovamo, znači dole, a to morate da se odključuje, znači trade, ili ovdje u ovom trade-u možete da kupite, znači evo koliko treba da date čega za te, znači, nagrade. Ja sam do duše kupio, ja mislim, za 2500 golda sam kupio 45 ovih jabuka da bi hranio magarca. Sad, drugi način vam je lov. Znači, pojavljivat će vam se ovdje neke životinje i vi te životinje, divlje životinje, navodno lovite, i kada te divlje životinje ulovite, to vam se posle pretvara u hranu i tom hranom hranite magarce i, mislim, magarce. Možda hranite vi ove ostale životinje, ali te životinje su mnogo skupe da se kupe, barem na početku. Opet sam ušao u štalu, ne treba u štalu, nego da uđem u market za životinje. Najveću zaradu vam daje majmun, on vam daje 40 po satu, znači u principu daje vam negde možda 1,6, 1,7 satošija po satu, što eto nije ni malo, jer vi uzimajući u obzir da ne radite ništa, dobijate po 40-50 satošija dnevno, tako da, a lupam, ako biste kupili 10 magaraca, to bi bilo 400-500 satošija dnevno, tako da, eto, neki vid pasivne zarade na ovom sajtu, ali neka aktivna zarada bi bila da ulazite na sajt često, kliknete na collect, na ovo kopanje ovih valuta, i te valute prodajete na marketu i posle određenog vremena dobijete ovu in-game valutu, to je satoshi. Evo, na primjer, pošto je ovo 255 in-game valute, a meni treba 29 za jedan satoshi, dobit ću, znači, malo manje od malo manje od 24-5 satošija, eto, znači, da sam dobio 290 in-game valute, ovih in-game dolara, to bi bilo 10 satošija. Ovako ću dobiti, zapravo ne 10, ne 24-5, nego možda ću dobiti negde, oko 8-9 satošija, tako da, eto, nagrade se povećavaju, možda kasnije budemo dobijali po 2-3 hiljade in-game valute, što će biti i mnogo veća zarada. Tako da, eto, zanimljiva igrica, vidio sam da isplaćuje, niko se za sad nije žalio, iako sam ja i dalje skeptičan, ali eto, zarađivat ćemo i dalje na ovom sajtu. Za sad najbolja zarada od svih sajtova gdje zarađujem na X World, ali dobro, tu je opet najbolja zarada zato što imam zaradu od stekova, tako da nastavljamo sa buildovanjem akaunta, znači sa level upovanjem akaunta na svim sajtovima, na svim segmentima, pa ćemo vidjeti posle nekog vremena koja će biti zarada. To je to što se tiče ovog klipa. Ako imate neke pitanje, slobodno ostavite komentaru, lajkujte video, šerite, subscribe na moj kanal i to je to.